Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу автоунаа сүйүүчүлөр, биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз дал сиздер үчүн болмокчу. Мен бүгүн Баткен шаарындагы автоунаа базарына келип калдым. Бүгүнкү күнгө ишемби 19 март 2022 жыл. Бүгүнкү күнгө карата Баткенде автоунаанын баалары кандай? Сиздер бул чыгарылыштан толук кандуу көрө аласыздар. Андыктан биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар, жаккан унааны дал ушул чыгарылыштан көрүп сатып алыңыздар. Мен онда бир четинен баштайм. Бүгүн базарга унаа жакшы эле келиптир. Мынакей көрүп турасыздар. Алуучу дагы, сатуучу дагы көп. Бул Баткен шаарындагы борборлук автоунаа базары Баткен шаарындагы стадиондун бет маңдайында, Сезим Ай элита кафелерин жанында, мурдагы биримдик базарын жанында. Сиздерге дарегин айтып кетсем, дал ушундай Баткендеги автоунаа базары. Так, азыр анда биринчи сиздерге мына Старекс көрсөтөйүн. Старекс сиздерденби? Салам алейкум. Бул базарга мынакей Hyundai Starex 8 орундуу автоунаа чыгыптыр. Минивен кузовто жүргүнчү ташый турган аябай жакшы Кореянын автоунааларынын бири. Стептин ордундагы жакшы автоунаа. Бир сыйра сиздерге айланып көрсөтөйүн. Салону жабык экен. Коробка механика. Салам алейкум. Кандайсыздар? Башта жылы канча? Жылы бирөө дайындап кетти. Бирөө дайындап кетти. Басың канча датты? 350. 350 миң сом. Жылынын объемун айтпадыбы? Жакшы, мына 350 миң сом сурап жатыптыр, бирок бирөөгө дайындап эле кетиптир. Мына ушул экрандагы телефон аркылуу байланышып сурап көрөсүздөр. 350 миң сом дейт мына Старексти. Чалып жылыны объемун сурасаңыздар болот. Кийинки автоунаа Opel Zafira автоунаасы. Минивен, бул дагы минивен автоунаа. Күмүштү, жакшы унаа экен. Opel Zafira. Негизи эң жакшы унаалардын бири. Эси ичинде. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Келиң, кол бериң, жакшысызбы? Так, коробка механика экен, Ооба. Мына салону туугандар. Салон дагы жакшы экен. Да, баштан жылы канча айтыңчы? 2002. 2002, объем? Объем 18 объем 2002 жылы. Акчасы канча? 150 миң. 150 миң? 250 миң. 250 миң бе? 150 миң десеңиз өзүм алып коеюн дептим. Чабарман YouTube каналы. Баасы 250 миң экен туугандар. 2002 жылы 1.8 объем Opel Zafira Minivan. Сүйлөшөсүздөр, телефонду айтыңчы? 0773 96 0606. Ошол номерге байланышасыздар. Машина Баткенде эле, Ушул номерге байланышасыздар. Opel Zafira'га кызыккандар. Жанында Audi турат. Ушул Audi'ни да сурап коеюнчу. Audi да жакшы машина да. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Эсен жакшы, үшүп калыпсыз да? Печкенин жагы. Печке Ташкент го, кем көрүшүп калып. Так, Audi жылы канча? Жылы 88. Объем 2.3 объем, а? Канча сурап атасыз? 140 доллар. Ток көтөрүп жерин айтыңчы. Сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз. Кем болот, а? Болот да. Телефонду айтың. 74 менен 774 03 06 25. 03 06 25. 25, а? Наш номерге чаласыздар, туугандар. Audи'га кызыккандар. Audi дагы мына жакшы экен. Бүгүн Баткенде урматтуу көрүүчүлөр, күн аябай суук. Кайрадан кыш келгендей өтө суук болуп жатат, бирок ошондой болсо дагы унаалар көп эле чыгыптыр. Жүгүлүсүздарбы? Тартып көрчүм мына. Дагы бир 07 автоунаа. Мен силерге урматтуу көрүүчүлөр эскертип кетейин, ээси бар автоунааларды гана тарта алам, ээси жокторду тарта албайм, туура түшүнөсүздөр. Себеби андан маалыматты алуу өтө кыйын. Ээси жок болсо, ээси барлары силерге бул чыгарылышта көрсөтөм. 07
Салону дагы жакшы. Мына жакшы эле каралган. Кен көрүп калдык. Кандайсыз? Жакшы. Жылы канча? 2004. Жылы 2004 да. Объем 1.8. 1.8. Кандайча мотор? Инжектор. Инжектор мотор. 1.6 болот да? 1.6. 1.6 объем. 2004 дедиңизби? 2004 жылы. Канча сурап атасыз? 110 деп атабыз, 85 ке берип бердик. 110 миң сурап атасыз. 85 миң кылды бербедиңиз, а? Телефонду айтыңчы. 224 0224 75 45 75. 75 45 75, а? Технический абалы кандай? Жакшыбы? Расход кылбайбы? Расход. Отурат айдайт кетет. 85 миңге берип атат. 110 миң сурап атат. Кичине кошосур, телефонуга чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Так, жакшы. Но Матис кимден болду экен? Матис 2 туугандарымда. Базарда турат. Көпчүлүк жакшы көргөн унаалар. Матис 2. Алганга дагы, сатканга дагы оңой машина да туугандар. Матис айдап жүргөндөр, мына өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Эси жок экен, азыр бул жерде маалымат кагазчасы бар экен туугандар. Жылы 2005, 08 объем. Баасы 150 миң дейт. Ношу телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр. Экранды бир пауза кыласыз, телефонду жаттап туруп чалып сүйлөшө бересиз. Мына жерде Nissan автоунаасы чыгып тур. Nissan автоунаасын дагы көрөлү. Универсал кузовда. Бир сер айланып көрөңүзчү. Nissan Primera экен туугандар. Оңгор азыр узун жакшынакай машина экен. Азыр эстен сурап көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Колдоң. Так, машина Nissan Primera экен, а? Жылы канча? 95. Объем 1.6. Жылы 95, 1.6 объем, а? Канча сурап атасыз? 150. 150 миң сом. Коробка механика экен туугандар. Мына артын караңыздар. Кенен. Арты ошо кенен болот экен, а? 150 миң. Телефонду айтыңчы. 770 менен 770 29 50 50. 29 50, а? Кем болот, а? Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. 150 миң дейт. Арзан машина издеп аткандар чалып сүйлөсөңүздөр болот. Так, Mercedes Сечка. Сечканы азыр сурайбыз. Мол жерде күмүш түстө экен. Сечка бир караганда сыртынан абалы жакшы унаанын. Ассаламу алейкум. Келин көрүшүп коелу. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Так, машина механика экен, коробка. Механика. Салону кып-кызыл. Жылы канча? 95. Жылы 95. Объем 2.8. Мына жерде бар экен, мына. Мынаны көрүп айтып коелук туугандар. Мына жылы 95 дейт, объем 2.8, коробка механика. Мына ушу телефон аркылуу чаласыздар. Пулун канча сурап айтыңчы? 350, а? 250 миң, а? Кем болобу? Кем болот. Баасы 250 миң дейт. Мына. Чалыңыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Форд кимден болот? Форд сиз эмеспи? Так, жакшына Форд чыгып тур, бирок эси жок. Экинчи рядка өтөбүз, туугандар. Бул жерде соода болуп атышат. Мына бул Opel не машина экен бул? Opel кимден экен? Сизденби? Opel не экен бул? Opel Agila деген машина экен. Экономичный машиналардан экен, туугандар. Караңыздар, Opel Agila. Салонун көрөңүзчү. Мына, коробкасы механика туугандар. Салонун ашындай. Техникалык абалы бир караганда орто. Кен көрүшкөлү, кандайсыз? Жылы канча бар? 2004. Жылы 2004. Объем канча? 1. 1 объем 2004, да? Расходу Mazda. Масқаты 3,5 литр жейт. 3,5 литр жейт, да? Тикодан маз экен, да? 12 вапын да. 12 вапын. Баасын айтыңчы баасыны? Басы 200 миң болушу. Onun пасыбай yok. Болушу ток этел жери 200 миң. Телефонду айтың эми. Телефон 73 мен 01 05 74. 73 менен 01 05 74, да? Наш номерге чаласыздар. Болушу ток этел жери 200 миң дейт. Ол объем 1 Opel Agila.
Так, бұл жақта иелері жоқ. Hazır. Lanos kimden ekan? Sizden mi? Tanıtıp koyalım. Так. Бұл жерде Lanos автоунасы Deo Lanos. Satışa çıktı. Salonu görünce. Mına salon. Lanos жылы қанша? Жылы қанша? Келin o айтып қойдым. Lanos жылы қанша? 96. Объем 1.5. 1.3. 1.3 пе? 1.3 объем жылы 96. Қанша сұрап атасыз? 120 мың, а? Телефонды айтын? 772 88 65 08. Наш номерге чалықтар 120 мың сом сұрап жатыр. Nexia 2. Soda болып таткен, сода болса мешайт етпейіз. Бұл Nexia-ның Nexia 1 жақсы ұналарын бірі. Nexia 1-ін бірінші күзі автоунасы кетіп қалбай екен ема. Так, аз біз сұрап қойды. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? Кен көшіп қалды. Машина жылы қанша? Машина не істепті? Сатылды же сатылалы? Сатылалы әлі, сатылады. Көріп атасыз. Есі кім екен? Есім ба? Машина не сіз бе? Сен о, жылы қанша? 2005. Жылы 2005, объем 1.5. 1.5, простой мотор. Простой мотор. Қанша сұрап атасыз? 160. 160, а? Кем болу? Кем болу. Телефонды айтыңшы? 73 менем. 773 15 02 75. 15 02 75, а? Бұл Nexia туғандар. Чалып сөйлештесі, 160 мың дейді. Так, дағы көрөз. Ол жерде Audi 80 автоунасы, B4 кузовтағы Audi 80 автоунасы. Жылы 91, басы 110 мың сом, 772 44 90 13. Наш телефон арқылы сөйлесіңіздер. Мерс кімден болды екен әмі? Мерс не кім екен? Есі жоға? Жақшы. Мұнашын айтуғанар, бізде баткенде әме мен ар келгенде айтам, малымат қағазын қойып қойыңыздар деп айтып кетем, бірақ көбін тілекке қаршы малымат қағаз жоқ екен. Ол жерде туғандар Chrysler автоунасы қараңыздар. Ақ түсті бір уақыттары аябай ең алдыңғы автоуналардың бірі болған Қырғызстанда Chrysler автоунасы сатыққа шығып тұр. Мына бір айланып көрсеңіз сіздерге. Мынаке, мұның дөңгелектерінің чоң қараңыздар. Размері қанша екен? 18 екен туғандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандайсыз? Жақсы ба? Жақсы. Музыканы ашып тұрың. Так, машина сатқа қойдыңыз? Машина сатқа қойдым. Бірінші бер салон көрсеңші. Болды. Түсіп тұрайым жеміш етеді. Коробка автомат екен, а? Коробка автомат, газ, бензин. Газ, бензин. Жылы қанша? 2005. Жылы 2005. Газ, бензин. Объем қанша? Объемы 3.5. 3.5. Газ болса демек экономия болады дейін, а? Abi gazмен экономия, мен саны қойсаң жырғайсың. Бұлар алды тартау же арқасы бака? Арқасы тартады. Арқасы тартады, а? Мерседес кен, аяғы? Мерседес накасы. Мерседес накасы дең. Қанша сұрап отасың? 500 кәмі бар деп тұралым сен. 500 мың кемі бар, а? Телефонды айтыңшы? 79 менен 79 15 05 75. 15 05 75. 500 мың кемі бар. Çala versin. Так, кем болады екен туғандар? Мына Chrysler автоунасы газ, бензин екен. Авалы жақсы екен. Техникалық авалы жақсы, а? Жасай тұрған жер жоқ. Төлге мен іш керек. Болды екен, мына. Содаңыз берсін. Çalыңыздар, сөйлесіңіздер. Жақсы автоуна екен. Chrysler. Так. Ол жерде бір сапок тұрады, бірақ басыны жазбаптыр.
Мынау не болды? Land Rover екен. Жол таңдабасыз дегендер туғандар. Land Rover автоунаасы қараңыздар. Базарға шығып тұр сатыққа. Джипке қызыққандар. Айбай жақсы, соңына. Мынау қараңыздар. Land Rover Discovery дейді. Азыр бір малыматын алып көрелші. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? Денсаулық жақсы. Bir tatып қойбайды ба? Қандай дейсіз? Так, мынаке туғандар içi. Автомат екен, коробка автомат. Салоны вообще кеңірек жақсы екен. Жол таңдабасыз. Жылы қанша? 2008, жылы 2008. Объем қанша? 2.7 дизель. 2.7, дизель бе? Солярочный екен туғандар. Дизельный моторлы екен. Объем 2.7, жылы 2008. Қанша сұратасыз? 10 000 доллар, 10 000 доллар. Соңғы айтып қойбайсыз бе? Азыр көлтәсем долларды дейін. Осыған қотарса шығатты, 10 000 доллар. Түшіп кәсем 10, көтеріп кәсем 10, Мұна, еркекше сөз болды туғандар, қараңыздар. 10 000 доллар сұра өтеді. Телефонды айтың әм? 23 менен. 0223 11 11 30 11 87. 30 11 87. 223 мен 30 11 87. Мұна. Land Rover'ге қызыққандар ұшы номерге çalастар. Кем болса керек, жақсы сөйлесіп көресіздер. Жол таңдабасыз. Джип автоунасы. Дизель екен ең жақсы жері бар ғой туғандар. Екен авышты болады да. Жас келіп қалды ем, дизельді ойламайды, сабыл өрік. Мына шындай, урматтуу біздің Чабарман каналының көрүүчүлөрү, біздің катталуучулар, урматтуу автоунаа сүйүүчүлөр. Мен сіздерге бұл шығарылышта ээси бар автоунааларды ғана көрсөтө алдым. Ээси жок автоунаалардын маалымат кагазы жок болгонуна байланыштуу мен сіздерге бұл шығарылышта көрсөтө албай калдым. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Алга биз виноват эмеспиз. Кайсы унаа сіздерге жаккан болсо, телефондорун сіздерге айттык, маалыматын алып бердик. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Жакшы унаа сіздерге насип кылсын. Алыстан көрүп жаткандар, Баткенге келсеңиздер, bir kılçay ушул бир базарга келип автоунааларды көрүп кетиңиздер. Мен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.